Aha ni ku Muhanda TV, njyewe ugiye kugezaho iki cyegeranyo ni Tofa. Tugiye kugaruka kuri Vinicius Junior, umunyabrazil ukinira ikipe ya Real Madrid. Wowe icyo nkwibutsa urakanda subscribe, ukore ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho ku gihe. Vinicius Junior rero mwaka ugitangira yafashe baro aravuga ati ngiye kugutera koko. Mwaka w'imikino uratangira, match ziratangira, atsinda ibitego, atanga assist, yewe atwara ibihembo by'umukinnyi bitwaye neza mu mukino byinshi. Vinicius Junior aho ngo yari yishimye, yewe byagize atwara ibikombe byinshi bigera kuri 4 byose. Yahereye ku cy'isi cy'amakarebe, arongera atwara icy'igihugu muri Espagne, nkaho bidahagije atwara icya shampiyona muri Espagne, yewe agashingura cumu ashyiraho ifa Champions League. Vinicius Junior ni umukinnyi watangiye sezo ahatanira gutwara barondoro, ariko ibyabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2024 ni agahomamunwa. Reka mbanze mubwire abakinnyi bahataniraga barondoro. Abo bakinnyi harimo Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodri ndetse na Kamavinga, yewe n'abandi bakinnyi benshi. Gusa Real yari ifitemo abakinnyi benshi, ariko umuntu wabwaga amahirwe cyane ni umukinnyi wita Vinicius Junior. Uyu munyabrazil isi yose yari izi ko ari we uhabwa barondoro, ariko umukinnyi wa Manchester City witwa Rodri niwe waje kwegukana. Ngo bivugwa ko umukinnyi Rodri yatwaye igikombe cya Yellow. Rodri yatwaye English Premier League muri Man City. Rodri nawe yatwaye igikombe cy'igihugu mu Bwongereza, ariko ntiyigeze atwara Champions League. Rodri yahawe barondoro ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2024, ariko benshi bavuga ko atarayikwiye. Bavuga ko Vinicius yakoze kumurusha. Vinicius agahinda kamurenze, amarira arashoka, kwifata biramunanira, arabyakira. Vinicius yavuze ko ibyo akoze byose buriya bitesheje agaciro. Yego bibaho umuntu kwibwa, bose bavuga ko yibwe rwose. Vinicius Junior ni umukinnyi wakoze byinshi. Yafashe ikipe gutwara UEFA Champions League, yafashe gutwara shampiyona, yafashe gutwara igikombe cy'ibihugu muri Espagne, yewe ayafasha gutwara igikombe cy'isi cy'amakarebe. Vinicius yarategerejwe nk'umuntu uza gufata barondoro kuri wa mbere, ariko birangiye atayibonye. Vinicius Junior nyuma y'uko ibyo byose biba, yagiye ku rubuga rwa Instagram arandika, aravuga ati ibyo nakoze byose babitesheje agaciro, ati ariko ibyo ntacyo bintwaye, ngiye gushyiramo imbaraga, bazema rwose batazoyaje. Ati undi mwaka niyanjye ndabihamya, ntawe nzaba nyihanganira nawe, ibi bankoze nagahomamunwa. Ayo ni amagambo Vinicius Junior yatangaje nyuma y'uko yimye barondoro ku mugaragaro, abantu bose bari bazi ko ari iye. Uyu mugabo ubona Rodri ngo niwe wabaye uwa mbere, abandi nawe yitwara. Uwa kabiri yabaye Vinicius Junior, umunyabrazil ukinira ikipe ya Real Madrid. Uwa gatatu yabaye Jude Bellingham, umwongereza ukinira ikipe ya Real Madrid.
abo bakinnyi muri bo batatu ba mbere bari bari guhatana cyane, ariko umunya Espagne Rodri niwe waje kwegukana iyo barondoro. Vinicius Junior mu magambo makeya yavuze ati birahagije, iyo ubutaha nzayitwara nta muntu mpanganye nawe, amaguru ngo ndayafite, byose ndabifite ntaho byagiye. Ayo ni amagambo y'umunyabrazil Vinicius Junior. Reka twitege umwaka utaha. Aha ni ku Muhanda TV, ndabashimiye. Icyo umunsi gukora ni subscribe, share and comment, ubundi ugakomeza. Ndabakunda cyane.